Congratulations to the radio program of the year. Assembly dika, assembly areho. Obi titi obi nti obi ase. Obi sisi obi. Gana mai yedi asam debia bo obi benyawa na efi yade amman kama sam ene yade no ti ana Amadi Alternative Health Center yedi abramo awar form pe awo say your kidney and our liver e ho na atechema o happy bread enso ntimi nko ye betu stroke not say e de ma deku amonya wa hoto wa opasi ya massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponcha yi ebi Amadi Alternative Health Center wakoma yade na ete honam yade na edunya say madedia 1 and cry pokia say rock it down 0502 450975 and Atakra de Kokompe 0249 332624. Gana mai yedi asam debia bo obi benyawa na efi yade amman kama sam ene yade no ti ana Amadi Alternative Health Center yedi abramo awar form pe awo say your kidney and our liver e ho na atechema o hypertension ana edunya asia da ku bana na no see esna motokura ns no kura konkon ajane beche de kaya na kwanta dem ma kwa Amadi lab of me ya be ma kwa anka na ni mi se lab bi wo kumasi ya no kwa e twa ebi mu no kwasam se ho de test na enya de se oferie sawa ko hospital na doctor na ka cho say ya de se wo bojem ana impo wa person who say wo ya de say wo bojem ya de bi to say typhoid after hepatitis B and C diabetes ASH ya de cancer ye to ni petri mu ye ye from ana for dem ana for be kwa na brebo mu ya de na wo bi ana for ke kaye ana HIV test na person we ye ni nyina no wo betumi ahwede ama oba wonyem na person ni sa fa wo de yi abafa no ye tafo ahina sa ana sa ahina nai after wo person who say ba ba wo no yo ba na se dem ni nyina mu no wo ye menstro fi say Amadi lab wo ye ni wo di da so ye on fidia ma so ye de ye test wo do ni na bi kasi e di ade da chi e be hwe so fra ye o kuma se o for you ye ni STC workshop no e de tin hwe ni mu ye ye adwuma fi to da e go sig na me da ye number ni 0244 96 49 22 0541 143168. Amadi lab laboratory work Asefo yamamo akwaba eba Amadi Lab Services any Amadi Alternative Clinic. Amadi Lab Services ni Amadi Alternative Clinic. Eye laboratory services a ewo Oporikom STC traffic light na say abra wo free krom eba Tech Junction no otra Araga Junction na eye the next traffic light a ewo Opoku Transport no o hwe winsani fa so a wo behu Amadi Lab Services wo free krom Eko Tech Junction ewo winsani fa so na wo free Tech Junction no so ba krom a wonya tra so asunsuo na we are bedru SCC Junction na wo hwe winsani fa so a winsa benkum so a obehu Amadi Alternative Clinic ni Amadi Lab Services and then try the bremo no ya try afa infertility ho ana obi a wontimi nwo ya ka infertility ana obi a wontimi nwo a obroni beka say is a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved so oba ne be ma bedi nhyiemu eye busumi dumienu echi a san nhyiemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani say ede eba bebe mu so na onya ba ye hwe no wo ye society mu ana ye hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo behu se yinsen ya ade a nipa bebre apaacha a omunya de omunya we nti na Amadi Lab Services ni Amadi Alternative Clinic ye to nsan frem se obi bia yinsen ho aye de ama wo no obeba Amadi Lab Services ni Amadi Alternative Clinic ni yetima ye nhwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere ebeboa wa ma wanya yinsen awo yetima fa ho afa wo ba your funny infertility na se na emesima aka no abra obema ni oba bedi nhyiemu busumi dumienu echi asa nhyiemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba emde Oyerepa TV Oyerepa TV Oyerepa TV efri nyame Koi. The next day, and a girl ne buy. The man friend and I do not so my meda. Money and not meaning baby or koi. Or buy menim and of fata who could jare. Manka sasata and not my work at what messanium. Menim and oba run who naked. And was sly.
efa na tare bi she efa na bag kete ekitaye ene sata na afi na nwuwo ya ba obi nya ni mi o se da na me so a no wa yere no ho no oto obi nya ni mi o se da na me so a bi na metewo ti oye sa akwa ya ncha na be ma no so edware ye na odi na chi na mbisa nso wo kwan asema obeka ne se so ka kire me se ma me ma na mse na lady na opi wose me mpana no maka jo se me ma ha wonte next time abeba ha no de obi hu no ebe change me say mi kuni o twempana na me masori anajo panachew so wonyae na emwa yen afi ni yaware aware no manko me kwa me ye duru na baba we na aware abepem sa amri ma ware enso me ye single baby am metina bia me ni membe no mo bobo me ho me nya ntafo ma mi o enso me maze no muti boss no ye frame ata ma mi enti edi kwa kotwemu na na me yesi mo bi yo hu bi o mo na me baby in fact my hustle my KJT abontin so manante so papa because time my lockdown by home appliance na hujim my so air fresher me go school na ente mo fo nyina bebe na nim say me ton air fresher na me and so na me koba me sa be fa e bi me dodge lectures na bia free time bia na me de kwa achima sa na me de was you go be friend no was we ni bi papa no ade be ma opa wanya dan on fa ma enti na was me ya me Nizika na eba n'isha enti mi enso ye enti kakra na ebeba no enoa na me de fa niema na masua no ma pempem asua enti enoa na me de ya na me de wie school papa nso boa me nyame hira me papa enti enoa na me de ya na me de wie enti mi be wie no na me call tata me ye ya nya kakra top lot etunsio ewo so esifie ewo so a edu lento enti me wo hono na enso me tu ne se nka me de ma aton ama area of because ho nsuo ho oden che wi agede ye madwuma de mu madane be ma madane oba enti e wase mi ana eja me ye bibia na me hwe na me ye maka enti efu de enti aware no gu ya na me beka because wa de enti aware no gu ya na metina ho ana me si lady chiti me ase maye lose ama na me ka che be ma sisa me sa akọ na sem ko to ge na me pam no enti me bo ka che me so yare na me call still na lady no ho no minim se me ba lady no onye na adwe so wo ko na me so na nsa na me si be sisa oni ma pie o si sister mate wo ye du kwan no na prem oje no ho no dwane no ko frɛ be ma ne bae be ma no aya wo se ho me ho nya me dia mi mfiri ho na ho ye ga ne dia na ga na entina ene kaka na ema me ye se me boga na be ma no so matare tete me de matare naked ne bae na lady ne enya ho bo ma no ene odwane wo ye nde no bodua o se me ye hwe onya me mpena enya Josephine enya me mpena kache kwa oso umpe na ono so mpe aware no pa de ato ye free her ne ye gune dada kuno ke wa kwotwetwam no ne ho process no ye na ko bigami ne kwato progress mi si bigami ato so asane na wo why de ni obi awo wo bra nkotwa okata ye do dra koto ye be twa bigami hona be bo nsem mama yen niema bi ho a ma no asem men na tie ware se kan ye omo famu a ka be twa punse tie asa be ye kunu bi onyamia ye bi adie wache ye nkwane ahoden Ghana kwa abaso a nyame adum ti ye no masomdwe bua ye ti enwuma so ye didi ye koye ba ye se asida obi
yɛm wɔ afisia pa na wɔtwe sɛnea mo amonim no afi bia yɛyɛ yɛsi yɛtu yɛ ho asi hɔ sɛ yɛmfa apɔnte dwanini na ntwea nkɔhyɛ fam na mmom sɛ ɔbɔ adeɛ totorobo nso wɔkyɛ yɛn nkwa firi yɛn ntua ka ɔma yɛn hoɔden firi yɛn ntua ka kɔma ne yɛn 367 kɔma no da bia wodidi a deɛ na kuta wa wodi da Nyankopɔn ase adofo me pentuma makomako 3000 mijna ahasa elections inti yankeka ye ho so na watchi achekra Friday I was see kogu na bra na va onya kwa do Christmas when I turn to man eduba kumie numiensa de wa ho de betumi na mehwehwe nye no nko mofre nyanka fiosi nyame sompa ebi ne se obi ko hwe wisia enyanka me se I must tell you enyame na me choy so we ogidi ni a eye ohye osi nyame sompa ba ko ne se obi ko hwe wisia enyanka akunafo wo wa hohia bremu midofo moma yenkeka ye ho ene kosi ni wukuada I was here to me 3,000 pieces and then chiadi ye niane a more doko kwadane ntade I was here to yen say to me ka na minim say di nyame mu anso ebeyesa papa so for men kasapi obapa me no ya dwen sania wo ka no a yatiefo pa ye tiemo na ye twa mo to so ye nim se momra yen na momra yen da obapa yebre no nti anka yenko ye first case le so numbers wo mo di bia breye no numbers say 024 8017 517 024 8017 517 0598 980 233 so for my memoir say we de boni bia nim na me ho sofu bi ewo ehwa obeto mehwa na so be ware me ena ode me call wasa oka pe asem che meti ase ena obeye me ho ade o ma me start asore ne kakra because o ma asore no na akwa ese nyanu bi na me call Pentecost ena o twe me se me nkwa asore ne bi ntime kwa asore ne bi be 3 months na ode beye me ho ade to ode beye me ho ade no na ode me free akọ wasa to ode me call wasa no ono kra ye se ko ma me ntena ho because me ntena wish sada eti ko me di akoni aba na me kra mka ye da bi me so bi ntime ntena kumase na wo so ntena ekurase sa e wo se me ben wo ena me ko kan ne ho menini nyina na ti wasa ho wo ko na maba me ko e waye kokofu ho no mafu adwuma minya bi da eso wo de me ko afuom ni kokoi wo ti a minya na sesa na me de aguaboye na ma ye ho adwuma nyina wie me wie kura na ho sika no me hu no fie ho me ka wo se minya abotere na edu sa atem se ya ne me mo de kakra ma no nti wo ne obeboa me eti me koduru ye no mia na me yiska mia na me bebia me ko na konta wo ne mane bi ka ho sika ko ma sika mia na me yiska no ebo akwo ma wo fie oye bibia me ka ho nipa nwotwe mia na me yiska da bia mia na me ye aduane ye bibia wo yiska ma me ko ka wo se me ntwen koko obere wo no a wonim kwa ya wo de mbefa so eti me aja afa na makwa wale fofo ni nyana me yi eti e ba sa no wo no kura ko de ho nyame ase wa sori se ne bi ni wo wale no ko angu kura ko nim se awale owe ede no ba ofa no so do ba ni si ye no no wo hu bi kura da ekodi ho adanse ye bibia wie a je se menene na tie a je se menene na na koba ye bibia otu na matiem otu na matiem anema bia minim so bia ye fom dwuma je wo kire me etimi wo me kwa wo de me ko ye nhyiamudie wo ye fere sen kono influence mu de ya sorry ti ya no akasa o ya sofo o ya sorry mu ti ko nhye mu de a sofo o ya sorry mu ti ko nhye mu de a e ho no ayekọ no ebu ono ma
ye wo ayi mpaebo bi ayebo etibu ono otimi ono boni de awi otimi ka se me ntwan bi a 2 weeks time na me maba na ono moma dikan na waba etimi mi twan a na me ye mpaebo bi wi ana makoka na ho side de sa na ja minyi se baaye tinyi se baaye no na ye se mitimi nya mo hwe me dafa ako no ye se me ka so fi o kakra na sofo no emo ho pa ye ma me ansa na mabeka na ho ampa o metena ho ma nyi se baaye edu se me ba be wo obesre kwan na o de me ko ne nchen ho na mko wo ye ho na me ye bibia na nyi se ni mu no ma me nyi se ye no edu se maternity kura o ma bisika goto a wo se me ni bi wo ba so bobo me ka na so ba so ba me na wo me nyi se mafuni ye kase edi ti na so wi su sa word ne ma me eti panyi ba ko a odni si wo se ka oni wa wo na ye na so no me bo na mane ye no se ni ska bre me na me pa bochifo ni maternity ni bi eno mu twetwa bi ma me na me se me de hye ye o ma bi ska goto ta akwa no ne ma wo se gi se ma wo wo hu se ma wo akwa ni kutamia ansa na me se na sa se mo ya wa wo ni me kai na me nyi se a wo se me na me ko toto ne ma na ta mama wo da dem no wo se chinchina wo se gi se ma wo e ma me de toto enipa bi anim ye friend na wo se chinchina gi se ma wo me bo no 1.5 eno de ma me yes me timi fan toshe timi me ma no mo ase na me frɛ baako eno bre mi sika na se me de ka 1.5 na me ko toto akwa no ne ma kakra bi me wu ye me won nchen mo den na eja madofo bi won ma me frɛ o ma no ma se ni sika na me de toto bibi o si nya abotre me na nim de me ye nya abotre sa say akwani dum pempen so 3 months no wakwaji efo wo people so fo ya akwaji ye manyi miti akwai shemechi say ewa eso ni nyina mu me dey sane ya ye efo na do 2 years me be kumase se me ba be sa me ma mo kumase a o frɛ me bedu ye na me yare na me se me ho fa me ntime ba me nya 2 years pe me koya wo se efo na ye no me ma wo de fat gu aseti koko na efefefe eti ko ne kopo obi ma ne medo ase na me say obi a waje efu ama me no me na me kopo obi ma ne medo ase wo se an e na man kasa me kope obi e ma ne ba bedo efu na se oba eso okodo efu na se wo se an efu no ko na ma me de be man po mintumi nkyere na maka che ne se me na me ye efu na ma na wakodi kuma se be 2 weeks eti mi mintumi nya efu no na me say odi na oyesa wo se wo ka che obusu afo se me do ma jipe poso afu ama na me so dabi asema ne me ka de enya asem me ko ma me ne wo se me kru na beji asase so wo ya ma be ma ne se de na ho ode aduro no o timi nya adwuma ne biem enti no enya de se obeye wo timi fru popo nkonkonko me bo no se be ma ne beji asase no akora ka me ho pepo no so no ewa enti wo timi na ne afu no ma se be ma ne nka ho de a wo timi nya afu no ma me ma kasa ena mi jaye me ko ya ma me na afafo na ma masako pass asefoforo woni ho masako pass asefoforo aye aduma no bakobo na mane am na ko je foforo da fo mama me o start your on di ka do 2 post boom o do 2 post do bo ebo mu wie na me ko e no na se otete ama ya sori fo ma ni bia o mu ya fo mu ko aduane e na me so me ko to aduma na so me so mu wie ya pe wan so fo mu bia 2 years ni wan sie fo mu oda che se me na me fa pa fo me na me to koko etiesi ano wasi wontimi ne mentira biem waso otimi me ntira biem efi se wakwafo baby wo wasa ho metipe no kwafa he mi wo fie anopa oba ne mi kikikiki ntokwa a wodi wo chese wodi abadi atso mi fie beto ahye me so e ma me asem ne ko twa police station se me wo me ni mi ku neti oba ne ko ni fie se me mpra no mi ku na na aboma me ne se girl ne mpra no enti no girl na be fie ne ma baba atwede enti bi so me ho na me ko ma police fo enom di girl no etena kanta bag etena akopim se be ma ne ko fo mo oba e be ma ne ba e no ko yi oba no wo yi oba na egwa na busu afo se chenchena woni oba ne ho ade won wale oba ne nka me ho ntisa won pene da so abone ira mane se woni oba na dade onye oba ne wade nka no eti ho me bufu ise me so me pene ne pene cha so won wale oba ne ba ko nye de nka me ho nti me nti ase eti ho no me de bufu kwa kotonsa ede ma no e no ka se me ko do nsa na me de ma no onye ne chira e na eja me de yesiesie ya asem kama na me no aduane ma ne di ye bibia wie to okra me so wo bekuma se na me se wo bekuma se no asem yi wo police station yenyi eye de na ye u iba kumase afa de aduane na wonye no o se threaten me ko ka wo so betwa miti no watwa ne de
obe wankumi a wonkuma koba no obe kumi kuma kora na ka ho no ka so obe kumi ache kora wotamte mi ache eti se obe kume timi wi na misuro mi timi ko report na ma bisbis la bi hwe koma sole fo mpanyifo ni bi na fa asam ne ko to omanim ampa me ko me ko ma me ho me di asam ne ko dan no ma me si so panyi na ka sa me sen a wo se menyi ni ana me so no na so obe kume ana wo se ne wo de beda timi ko da wa ade che no pa ani ma tete sabe na makwa akwa na adwale na mama ne ko school obefia na ma free on makwa da ma so for me dey boy DNS eti ano be ma ne so ontimi ne mentena biem sesi ya nkasa be ma ne so ontimi ne mentena biem unu nga okrosofo no say ono yes ani e ka me so nka okrosofo me krosofo o de be ma no so ontimi ne mentena biem na meba ukwa ware na oye adwuma me pa cho me ko fofo na menya adwuma na wuhia no oye adwuma kan sofo die ne ho ai wono wadi kan ye ne kokko awie me ko aye ne mfu awie na nyame afre no dada anasa ware wansa na nyankopon frɛ no me ko na wono da so na no ye panyipa o wonti wono ne na koto wasade na say no oye sofo dada me koto no oye sofo dada ti die ntina sabre nya no makoma dabi me kwa o makoma die ntina o mako biti sofo ware na yire no makoma o makoma o se die ntina o makoma o se waji asase bi wo kumase adumakase kase eti half plot wo pese osi no makwa nya ba bi da enti wagigi loan eti loan nti na ma won timi nyi sika enti wo ye japade amakwa nya ba bi ni ti ato ti wo akoma mfie say 4 years ni na onu awodi wodi adameka se mi niska no no akojoba ko didwa na be no adua sofo no wo twa to phone so say what the church nkofo say me no adua ne ma no te ono ana akoni dwom na se wo wanye aduane na mo akɔhoma ede de onye sika kodwom akodi ko didwa be no adua ne di ti 4 years won ne tena aseka se bia asetena ni mo ayede nti nya de se wo bebo akɔhoma bi o ma ne ti ase me ma ne ti ase no se ne nso nya phone ma me biem ti kwadu be no de gina so won ware obi o si me me ya tu na fira sole awokonim ye die ntia se ni suban na wom na o ye na suban ben wa ko jaman o tu biga jaman wa sa so obekume edum so ntia so ko obeku se ne mplan na wo makwan ana sa akɔhoma ni nti na so me makwan e ma ne enye na face me say this kan to obetwa meeting wo twa ne de mplan your friends what the abna doctor oye wasani wo wasawa what's your friends abna doctor sanu mo friend ana otimi hwe onyankopon anim ba osofo ne ne yire fie di abababo ai o heba ba ma ne ko phone oto ame me nko ade nko kana na me kana me be ma ne ka che me say obema dia na be woso me pa o obema na be bome okwo ye di osofo wono ne bia no ka okwo ya nche na ga de to ame ofie o ade o ma konhuma o ma na empaso aduane ana me fa me ho ka me ne da timi de wo se wo ye we nyina ma no hwe obabo akoma 4 years wudi enim no ka cho sa fe de mo ayedere ti bema bi mami a se o ma meduane ni wudi di se sofo betimi ayesa o ye se atira sam no so aka me se wudi di se sofo betimi ayesa pa wa ya ma na bro yo meda Brightina se Brightina ne bo miti Reverend Brightina osofo e na ode ne nsa ne nwosra to mitrim na obo miti de mame o wajo so ti me so ya hwe na kira kwan na kobo ti mame Brightina e ne bo tre no papa sofo good afternoon madam we ne te ai DNS fie me pa cho me yiri wi na me ko ware no 2018 na me ware me ka kire nse me yekuani o me ne hihye no me ka se me yekuani waso obedi machi won wanye bi danti de machire no bia obi ane hwa ya wona sika ekura nto obekọ na me se yo enti me de no ko ya no na ma ye madwuma nyina awie me ne me yiri no wu ye na ye adwuma awie na me se wo so wadi machi aka asem mo ya kire me pa dia ene ne odom ntimi so magi asase ni bi na ma ya ama no enti me kwaji asase na me ye no wose hoye popo maduaba sabra kwa na maduaba nche kura manabo enti okotu banchi ni biba na wose asase na ye popo no do fura wontimi enti saari ya yempe de da fom ana me konya de da fom e wa fikire pa ana me se meye enti 2022 February na me sha ase na me do no oni ho ana me do hye ana me fra na se wo mra na ma hye afuo no ba fra ka kira me se wanka so peku adwuma bia ye so peku adwuma yanko wasase wasabro no mu kokko ho enti na mitimi ho adwena anti aba ne tirimu a ode kasa
enti metombo ase ye twitwafo no ma naafo ma no se obi anu aduane mfa na medua koko fa ase nyina na kye obi ayi edo ne de ho an na oyi koko no ho ama me afa de me fra me yire ka kire se anya me so nam no enti da me ho adwena ekura no enti wo baaye no me de ko to da busuafo anim na wo baaye na afa de me ne wo ho a wo se ne fon bele anu wa dimika ko gina fikire wo kasa wo baaye wo se ye ni mita bi wo na nkrofo bi a wo mo han ne dan no wo mo ntua la benchi wo kwa akohwa aba na me si yobate nti wo kwa ye no na me fra fie se wo ba fie wo mo se wo ma ho na me fra ya so de pani ni fie nyampranse ko no wo nyampranse me fra ye so wo se wo kwa ho no me fra no kura wo mfa me fra na wo mfa afa me fra na kasa wo kana ani die bi anim nti wo tena wa ana me de me ya so kwato ye pani ni me pani no ye nyina me na me de no kwa asa so de no enti waka kire me se me de no ko ontem na ansa na me be ware na enka won pene ma me nya no ho ade enka obenya obi a ne nsam ya so no mu enti saa se mo wakan na ma dwene ho saa enti efiri woko no ye kohia we wa pani ni ya so de saa nipa dom aso da na ye ma no wa yime dwem se me mra me ho ase ma me yire babu se ya mra ya ho ba mra no ho ase ma ne kunu na wo kunu so no de yire na me mra me ho ase ma me yire de na me nti ase enti akwa so saa na me di me ko fo mba mia be no aduane na madia woka enti ma me de kwa kire me video ni nyina de kwa kire me pani se kwan ya ode me nam so no ya ade hu oduma me enti won friend nkasa nkire no me o friend nkasa so akasa akire no enso still de wa ya no ye afi de ensemo a pani ne kana me mre me ho asema me de me mre me ho me nti me ho ade kurenti ama na basa nti ewo mu a kakra na wa fa phone no ko gina fikire wona ne kasa na o ma frɛ me o mo frɛ ni bio na me kɔ ono maguma ni ma se me se me o se me wompena me afia so me so me sisi ya me yama sabra na wogya me hono na menya boafo bia ba bia tiri yi new site na pani bi basre ma yo so de ko to na tade na me se pani mi yare o me sisi mintimi so re no ko tie o kire maduro se me mfansa enti wono ba ya na me ka se nye pani asumasi a enka me ho kire me na me sisi ka eloko me na wono ma maduro ko sa no ko frɛ me pani na ka chance na de konfo na me ne na mutu aduro pani no musa me emuye na me kire mu a masema me ka bia wonfa pani ne mfa na se oba na de no odi machi me so asoro me ko ene ye wo me 57 18 March 1957 me nya 21 years na me ne asafru tu anamo masim bia me ka me no man nantimenti o me ho trouble bia me yiri we ba ye na wo ko ho no ama osofo no mfa me nya hwe yibiem asem bia no wayi mi dwa no aguma ne ma se won frɛ me musa me enti kwaso na afa de busumi num na me yiri no se akro no so me frɛ na busuafo ka kire mo a o mo ntimi nka hwe me nya abotre o se me nya abotre afa de ba ya ne se oba ya o de mensa brɛ me se me nya mensa na nya me so nam no enti me nsa no ba fie aba kire busuafo an se be yire de mensa ma me wo kwayem hu enti mo asempa ana mo frɛ no busa ansa wona ade kunu nsa ma no wo se an wona de ma me na o me ya sa ne me de menko na o mbe frɛ no na me se ne me de abetu manim na o de mensa ma me de o mo frɛ no o me yi ne niama enti me ya no na me ra pa to e di enti na me gira so a de nsa ne ma wo akura na nya wo fa bla doctor e na de nsa ne ma da bi ansa ma wo kana ento kwa na wudie ka no kura wo kuta bible ka no kura na panyi na sa na wo ka no ya so na troni na wo se o meme wo mpana empana no so enya me mpana no ga na wo ya me yamba na me filafo mo ba ono na efidin fie kan na waje me na ka chem saga ne hote se me wo wa mama wan ka chem saga no ne koda no ne hote se me wo na ka ye me ba wonum Auntie Naa keni meteo enti me ka saga ne nya me hwe no ana wono ko bo me charge wo me pani nso fra me a wo me ka bibia de obana kan openi me be mu kakra o asori a wakono over 21 years mami de oyo hoho oba ware 4 years ti aso didi asori a wo timo no panimfu ewo mu betumi atai wo yira omu hu no emfisia 9 keke echi se ne okani ni munti asori fo ni nata na chi didi a wo watena mu 21 years unu omu na ti kromo Dabi woni mpuna wonkan kire go yire se oba bi hu twa cheno wonkan kire se ubekuno
on can change so betty 90 papa. Auntie Naa. What Tamonsa Tabria was so much onsa. Auntie Naa tie the Americano. Video me phone, my video and Sanya Manning in our phone, so phone wafa. Ever seen that? Tinya Opinion, doctor. There be no machine, no. Now catch all yes and Wuta, eternal. Men can't answer Minichilla. Can Bible, can Mr. Can you're too free. Auntie Naa, oh, I'm sorry, Penny, I'm sorry, will leadership. T one from ye, who's a woman. Yes. And one say, we the Kwakaya, Didian Monty, the first oil penny force, yes, yeah, 2, all my term 21 good years. Auntie Naa, I shall not make no. For the Bobby Jawa Solifio, Bobby Dia. Auntie Naa, make I say, was a boy, young fat, young cough, a hormone, a dance for a crano, and I wish I for now, young Bado or the Ababa boy. We am bossy running your abna doctor on your way, or to meet by marital home at the Abba boy. Maybe if you may come sort of if you're not by what there. Maybe I was say what catch them so the miracle police say, may say, wouldn't if you will buy what dear. Say, I'm a taste to me free fear the Abba boy, you of mammy. And Yana Cressa, if you are me fear on for you, and then a police for say. Me buy and one me Belino. Auntie me in the call. And I was going to say, put me by Jabusia for some. We I report. Acquire mono and a police for near Juma Yenti. O man on better gun or cotum. Minifio, me friend from by and say, me me actually get an aquatum. Say, what bono. And I'm Mrs. Sumiko me cutie, and Tiabusia for by say, me didn't have an aquatum. I may say, we eat in the fear. One in Omaya Niamo who send beyond Trano. Then to Yasor and Wakoteno. Police of 1 year Jumenti. Nay, I saw you too. Can you bet or be a 1 year way? See, I didn't cause him. I'm a walk on my bill. My Auntie Naa hear me. One more coin. Didn't know Yamba, all friends are architects any or Yamba. Didn't know Yamba to be a Tiajana and then we are right to Beno. As I can, Auntie Naa, meaning, sir, what kind of colonel you know, sir? What are many pancookum when I'm actually? I tell you, because I may say, I'm pronouncing your she, or you do so say, a young and I'm Pada or Yamba, no your she, or Timmy Coffee, Olumanti, a genti, so Pania Ubunere. So Penny no one dear, not just a need beer enim. Tidiantina Yambano, or Timmy Bora who fear Kutaba, Quapo Yere. And the young man in Nimbus after maybe quite full me by as a warm up, and Timmy Nimbus or the Abaco Yoko Bontier. Who was at the end going? Why won't Debbie was sorry with Dimatam, Debbie or Dimatam? Why won't now money me no Auntie Naa, me by Jody the Americano. Well, Bommy to a semi and Missing Machine, no. My Cabby Biara was so antiasia, and you buy a crown, myself for Manacram, no more at Tia or Bato or crown, one woman in Akumasi. Hey, idea. Now I can solve eternity. Now I can one castle my uti. Now Baba Quenya media tamono, Uber said Qualanity. Auntie Naa was it me penny no me penny catch and some me cook bonena mammy yiri and Tisadia one woman every the exhibit Kesiaba. I don't see about who was sorry I watched them 21 years. What sorry penny catcher say? We didn't know didn't care we or cocoa bonnet near Tia holding the firm and the money we. One me an idea on a night. And what do we? Auntie Naa, so what sorry penny? To what we say, dear now, you didn't that now, free moon or catch sorry penny. Was I never so for the ball quite to say, well, you know, we know, or cook bonnie, and I had to take in the mouth in the wee. Auntie Naa, I said, I will be some, I asked me what one chain. Nanka, me know my child, and dear, walk a cannon, or monkey Canada. I dance a 4 hour, Cromos will be a message. Also, was soft was say.
saa na watete wo yira ama na wuo ena wasa kofa maami yaba ena aluta continua nyam na meka wo so sofo se okoko boni nti na otete wo yire ma ni wi ti papa sofo a woda gidi asori ano wo wu he wasa okoko boni nti waku yire saa na sofo kura bekasa na se watena wasam so atufum pebebre a wanfa ansa na sori betu asai no yede wo befa discipline mu ye kasa chew na wunyai na hwiase no uwo wo nan a ansa ne betu asai Auntie Naa tie meka no asam sofo no won frame musa manu asam wo de meka bia wo mante ase de meka bia wonte ase ade no so me na me de me ho ana me se me sum nyame ankwaje de ye mpire mu obi a prinity enti nya de wona de wona so sum nyame ho makwa kwadi bone no olubai wo so na de wona so sum nyame wo se wona wo de wo ho ana wo so sum nyame ana me se me penkwaje sa me kwa ye bone na me se kwaje so ye de ne de so na fa de da bi anya ne de na meka no me se ayabotre ho oso ahini ne ye de de tio me na oso ahini ye de de oh Auntie Naa me se me na me ka de ba ho e ba ho na o me ya se enuru me so ana wo ba e de na duru so aso epedi Auntie Naa wo yire na ti hei hwe de wo mfie aduri papa mem fa ma okra mama 68 meba bisi mem fa ma okra olman tie me se hwe de wo mfie aduri wo yire na ti hei wo so ne sei me se asem na wo kan nyina anya nokore me wa danse fo ho me se wo hwa ama ware na gu sana me buza awade ndi oba na de me sa abra me se me nya me nsa me se wo ja hwani a oba bia modam so free ya no do nsa abra wo adam ye ko free fie me se dam ansa no oba betam ne nsa no na ade ama me nkata dia na beka ama me nkata meba Auntie Naa dia na beka ka ho wa baba wo yire wan he no da oba ne dia wa se me nya no kwa ama nko ama wa na oda wada me dem na obra wada nsan so de be meba olmai o se oba bi okra na bia ya bufu ebia de ohwe a wonyama ne nti na ode abufu odi akọ wode nsan ko nyina wada so da wodam he na wo olmai woda he na woda wode temba bia woda wano mene abra wode nsan bra me amene abusuafo no kan ye no am ja ne me dem mo se he na woda olmai Madam me papa fie so timi so me maso se onem be give and take me so saade no opesa me bono na me konya asam ti saade a ene na me jada na ma no makopa me papa fie ada ti ubeja ne kwa ma na ko wono so o simi nya ne kwan me sin ti ubeja ne kwan ama na ko wa bo ama me ama betu ama no mumusa no wa twa bo ama wa busa no betu ama no wa 200 million ama betu ama no enti e kana le befa wa na wa ma bo 4 years ni no enu 100 billion na ada ma mi o na nya me kwan enu 100 billion na ada ma me wunya me kwan akwa woman na wo mo no akwa woman na wo mo na nipa nwotwe me na mi gire mo ba besia ma ba akwa woman na besi sa me no 100 billion na ada ma mi o 100 billion le mo ba jare kwan 100 billion ya de mo ba jare kwan wodi ba kwa ye fo die te se wa kwa yem kwa ya de ma force bebe people so mi ma no kasa wo se me say people ne wa me ba ma busia fo se kwa wa ma ko ji fofo so a wa sa ne fo lu akwa ye kanana ama asase no wa sa afasa wo fasa wo ma fi asase ru ade fasa asase ma me fu ama boka wo me ka ma bobru 120 million se siam no kasa asase ru ase wo tu asase ne kati wa ji na asase mi nu nya na kwa asase ru a o ada na oba ma brosa wo ka chem so ayo duba nyina wie tu ba kire be pa olumai sofu kofi ware sofu ware de pao sofu ma me wo de nya botre ya be san me kasa ye network na homa no atiatom na me hwe solman be kasa bi kwa ye hwe na ye nkansom
also what the sana ba on so agya tum also ma 100 million no ensano 100 million kwa and then Friday twa we need week today ntina je 100 million se ka akonma na woni na hu sika na maje ti omo adansefo eba hunu se yakonma akonma ni sika na maje me say adansefo eba en di adanse se nye su sika bi na o sika de ma me because me ka so han da akra ma me nem wo so han eduma makoye nso so no a eduma makoye meja be kwan eduma makoye koko makoye sika me kwan de on kan hwe so 2 years ni I won see a form of crowd me na me here eduma no onya wo kwan jame kwan 500 million meje jame kwan na ha da ma mentinam 100 million na de ma me de enye akwahuma ho mo no akwahuma ho no scan me ko di jifri ba bia na me akọ sha ho akwahuma ho mo no why me wadi o me ko gbadwa ma yenye ye eti 100 million de ye mfa je oba akwan ti sofu kofi ware oyire na akase we titi a uhwe na waje nsana tumu a oso abre ye koko ye na form wabre ye ti bomodin se wo beja no kwan bomodin se wo beja no kwan bomodin menene kwone na busu apanye ni me fe na apia me di asem ne kodan na apia busa no wo se wonti me wale me biem wonu ne mutom sa ensan ye se wo kan kwa afi eniye na mde nsane ma no woni ga na asem no afinie. Okay, so for me the time minya no biemu a mesa fro na mami kurani betena se mami ntem betena de ma Awie de boko Masam ne say me ku be yare stroke yare obia ni ho hwe no me nko asa na ma wo me baketoi 1 week no de yare ye me nya daje amakola no sa be 1 year ana odi be free mu o free mu ni wo achi na me sam be hu say me ba pani no ono so yare akoma ya holding heart se makwa obia ni ho ko school on timi ko school ni sese oye bibi kakra no wakoto oye bibi kakra no wakoto na nkro timi na edidi mpo timi ni die misramo ganafo misramo etiefo misramo o de nya botre ne eti and so for my crema krano for my crema little boy no mame your friend say Tetezo. Caleb. Tetezo. Caleb, who go school? I'm a basic school. Then yo. Go school then yo. Poor little boy, sorry. Mami by near Sibronya. Ya nema kwa ya jijo no kwa no. Ye nyai. Ba me hwese ne watu. Ne bay na wosenati na korai ne nine platform a mirror hoi se say here for ma ena se yare akesia enidini se wodrimpo a sika wai mami se ni kurawu 8 months kunani papa ya yare stroke ono na hwe papa over years oya ye ya akure sori a ni papa ti ase wanyare o onanti anu atena se oso wabre onanti anu atena se oso wabre afemu ya din ye bo akire de ne call hospital a yase ji se kolebu mami wudu o yase sika sa na tua $10,500 minti o 10,500 years 10,000 was it 10,500 $500 what you crossing to now take Ghana memu healthcare obetia jene bayin $1,000 nani yakwa America yebetia say yakwa Ghana yebetia say healthcare hwe kodai school ni akola mo for school headmaster meto so me pente mo hwa kola ya wote na so yi akasi na wa ye mrei
Ni mami kofa $10,500 akotua Ghana hospital so for Gillette no Edepa. This is the third Holy Heart patient waba manim na me listen na bebre fa letter no masofo tentem listen no bebre adey $10,000 dollar no cry say unya $100 cry say mami awote ade adwuma na woye mami hwamanim jesu na hwamanim de adwuma na woye ntontoni amanketwa jesu no de niam anketwa nka hweo de adwuma na woye provinces ubayare nyane wo hwera na wonsaka de na waye anamo be na wo ankasa watu meto na mo de no call hospital anu achi na mo se yenko kolebu yako kolebu no so ma se ska bebre labo ayeye se me hu nyina sa me ni obi train me say wako $10,000 so for fato so nyame na me churoi na kenkan mayentie oye petty trading sani agano ayo papa so for who's gonna was so she can was so $10,500 me me say $10,000 so for boniye was it the cost implication amount of the cedi equivalent of $10,500. This amount caters for the cost of further investigations, anesthesia, surgery, intensive care, and boarding for a maximum period of 2 weeks. Yes, and I want me to know about to home. And I had the Bamano. Never I ever know. Na koni abane 10,000 me busa me ho se ohiani kosia amane se ya obeye den na wetua ma sika no ka ho uza ba usu ye donation ko afi ye wie ti ye betrase akofie kodi bronya kware nkokọ awo ye banchi fufuo na akorete ho na wontu woni wabusua aye man twesika anye bibusa man twesika anye ye ti dia na moye woni abusua pani ni mabusua no dia na moye for $10,000 so ba ha won say ye ni forex bureau na chese wo be pe Ghana cedi sekura ehisem kope cedi equivalent ene dollar na hoden eyepe dollar is wonyina faako mama me na dollar rate na me mfantum na wo awutie me bo dia na waye why na de na to so okay me ko akora ni school mo na makohwe say am passe dear mami ken teacher Penny, good afternoon. Good afternoon, Mama. What am I your headmaster way? I'm Pacho, my head teacher Abu MBB school. What fine? Equiapim North District. Kone de say? Abu. Unkwara ne bako yare? Pacho Caleb. Caleb Tetezo. Ben na sini na teacher Penny wo so yare? Dear no best score ye. Dear na ma wadwe ba so sa okora ne yare. Yo, me did say last academic year. We say your first term of 2024-2025, but last academic year. And our friend of best school, we say Otiwa na Kumano bo. I feel so I say mo friend dey agro no dey kakra pe na wa bre onante sebia han heya na we say na Kumano bo tintimti ho no na metwube ni teacher no na me ka chere say me ho change bi abofra no ho na abofra na say ne ho mfa na say ai nti ho na yetwube ni man, but unfortunately na yenim say BBC na na ha no asemi America about 2 weeks ago pen na me be ka chere say o ma diagnosis of holy heart, but na yenim say BBC e wo ne ho ti yewe teacher aba
na koba se akora no be surgery dia na mo no watu abo minim se nya wadwuma nya responsibility wo dia ne se okohwe ama education akoso dia na be ya abofrey yo me da wate tina di kan no me wo ho na ne nana akole ya ye kana se me unfortunately ne papa nso aka baby ma me ne be kan kra kire mu a ne papa nso aka baby nti awfa na asem de ya asem ya rehu ye pa nti ma no be ka kire about 2 weeks ago nana bi be ka kire me say abofra bi hu fa no say na Oma diagnosis of hole in heart. Now I'm here $10,500 Now much me either surgery so now can pepe. Into catch in fact I send her me but na me can na me say ya bufra na ya diagnosis sa me no say bufra no fa no dey but na me say any condition no sa na na etie. Nti ampa na no be catch me no na me friend ma me. Ma me be catch about school ho na me din komo bebre. Na catch so sa na etie dey me so se na odi kan no ejuma na ye no ye ba se beboa mamofra na disua na de church na akoranim apart from that so ye ejuma ma asafo erade nti sa na etie dia me so me fa kwan bia so ametimi me church on krata ahoro akọ non governmental organizations any conform so mo bi so metimi ayeye mwa me timi aye bibi sa abo afra na timi no ka say me church letters bebre me travel fan phone ring na me print amateur letters medical social welfare any other agencies say me nyamwa na yetimi aboa abofra na na kan last week sana na me ba ha me gi ni document ni na me di hujuma nti me no ka say ma church letters ahoro teacher emwa bia ba na me no ka say de emwa bi mbae na me ni nkofo me no e di nkomo e organization di nkomo ka say me say omo so ombe flyer mofra no we no na omahwe so mbe omenya mwa bi amaya na ti me no ka say de me na teacher for no so e bi din kita ho na me ya duma e ba kwan this week na mo Wednesday e be ya na Wednesday ya worship ti na ma ye say me na teacher for no di nkomo e na mofra no so ti bitima to ensa no kakra na bibi kakra e bitima enya no fortunately for me and so me no ka say so school improvement support officer so a ohwe me circuit no so ba ha me no so e di ho nkomo fa ho nti ye friend crofo yes so ya ba adwuma fo kura ho a betimi abaye mwa no na yetimi aye bibia betimi aye na yetimi support no me no ka say de mwa bia nyamba na mo ye na ye to na mo say ye be spreading sem no na bebia benya mwa bia no yetimi de support to Caleb yo me da city chapeni why you want from there ye beda say mame minim se uye kunani ukuna wudie minim se o capital sa wo abusuan wo de abusuan de odi eja de wasori uye de sorry be na ko ezi wo de ato so for pani anim me pa cho an yonkudo ato ni areho yonkudo we did it of Nyankudo. Be akoye. Ode ato. Aso ekoketo amboa. $700 Ghana and $200. What's a dollar they say? And $200. Now what's so busiane? Busiano 300. 300 say. To the back 1,000. 3,000. 3,000 and tina aso de na 7,000 na 7,000. Okay. Ti aso ya ma 70 million. 7,000 o my idea. Aso ketua. Na wo so abusuama say 3,000. Wo so abusuama 300. 3,000. 3,000. Okay. Ti 10,000 Ghana cedis. E wo dollar no mu say. Edin. Caleb hia wo mo a. Wan so ni mo a ne health ekofom. Ne headmaster abekasa. Me nso me hu na no pe me rehoe. Me ko mo de maye. Aka me ne omienu se je na ye beye e de age abofrei. Minim de ntia na saying as between the ages 7, 8, 9, 11, 10, ages 7, 8, 9 holy heart. Minim
ti yebe send him the for pomdim him the for yebetumi aye nhwehwemu bia na say ye mofrey age 7 8 9 10 11 Holy Heart age 7 8 9 10 11 na Holy Heart no bebre yakoye Charles de nyame adom abafie yakoye Little Lord mo for monto so nyame adom o mabafie aka Caleb so for bike ni man Caleb when you say 9 years 9 years which class class 3 and what did he what did he Bensu what did I make Bensu Apostle Papa se no yentumi hu se ye kan sabon samne na djuma no aye hie tia mofra sa wuntumi hu ana hu de course ba bi ade di free sani awo kan enkwada no 7 8 9 10 11 Safo no kwale do mo ba so mo Holy Heart na ya nkwada o mo sa okay so for Leticia Akua Paribia o se yem fa number nto so misanya ose enya memenimfe but fa wo sha abofra tibiemu say free January besi December uti ampai o wanya Holy Heart uti amoka mu wanya major surgery uti nkom one for back uti wadwuma so minnewa yede odo akoma pabeye yede onyame mu a ebeye free say ye mu bi na bia to ye anka bia ye hu ba bia ye beko say ye oba bi na to no a ka hu ba bia beko December ye nye donation da so akode fra cross abo adu ha adoso abo to adu kumase no se ni mami echi yes kofie na ye wie donation na se afina nko ewie ne ante asempa mini umienu onya me bebusa ti wakoko sika no ene yi wakoko ti wakoko na bari miensa wo de jabako na yemfa Caleb yes yemfa Caleb mo fra ye Yesu adamfo mimi hu akora bi oyare a na ye me ya chen pani adentia anya hwekwa de edi nchire ne makoda na twinkle little stars shining stars na yare se ha wo mu se ya omoda omonna omudidi ontumi nidi mo maye mo ano 0248175117 and 0598980233 0598980233 yenchenedo so for movie amo nye CD equivalent to $10,500 oh my goodness my goodness okay yo so for bremo na okasa ay obapa ediniame kenyina ne se yesre sani ana woka no yenua no manum difo a mo de musua ngoma efa ya ne samo be ye nipa pom di mu wiemu yesam yewuranom aduyefo mo ntimo ni ntufo mo na we sumunye mu wiemu mai na yehu de course yenim se bi awofo no wonu ni se mofra na sa bre no mu ebi adidie mu o ana bibi to chim ntia mankwala no wo mu edu sa age na Holy Heart na fene na yi no hu yenim na mo adawro ma mo na nyame de hunim de na ma mo ada ma mo betumi ayede amayen edi asamo mo nwem mayen na se ewo kwan bi a ye betumi afa so asia no a ye tumi ahunu kwan ye befa so a ye besia no ana se du yefo wo no bi a ama no akọ mo nyin se bre mu a mo de be ma won na tumi protecting kwala no afri sade no mo adawro ma mo moye wo sa kwa no so na se de
Oyerepa Afutuo se de ye buye agye ensem listen do Oba listen do yes ya wodi ntumi this year tiefo ya na madawroma momre ye yinti aba ya na madawroma mo abeboa sisi ya no guso a ye kasei enka ya stopu emoasa ya gye kravise afina wiye yewe akurafo enwusia enyanka yewe kwa sankai enso enehwe akodai asemi ba yeyi ni a enyi enti no kwasem ni yesre yewuranom aduyefo doctors monkom na munya awiwe mu mai mesemo yesi dollar ne 14.55 ti ya kabom $10,500 sika ye hia ye 154,243 Ghana cedis 74 pesos 154,243 Ghana cedis 74 pesos kani yabeka se 1.54 billion 243,074 pesos tienya 1 billion ansana yasabeti 54,000 eya 540,000 Ghana cedis yewia echipo ahenu aduanan miensa empeswa aduoson nan ahenu aduanan miensa empeswa aduoson nan yebeden 0598 980 233 0598 980 233 0598 980 233 Caleb Echeo 024 80 17 517 so for monsa ka donation bi amo papa donation sakani ma Esther wone ne yonko Mary Ajay Badu ana wo mo London Royal London Hospital won wo mo yadwuma na ma Esther ye ka se wo ye nchen asese ya ya reception ha wo se nyoma we say de ma Mary wo de ba beboa ikurafo ni enyanka no na ma sanso so oba ye ya no obete ne na idie anu nti ye 1,000 Ghana cedis wode wa abofra ketwe Caleb se wono so ye mfam wana garbe masa nyakopon onhyao wone ma Mary nyina de mo ahwere no nyame onhyemo anamu emaye ave ye program na ye chance ye no ye de ade said ye to adofo bia mi so mmeboa ne adwanyisia enyanka ne akurafo donation saka no ebi na edidi so akoso akwadu e wo sokoba new site wa bre 200 Ghana cedis ave oyima bi e wo UK Manchester wa bre 1,000 Ghana cedis mami jamfu a wo Belgium mami jamfu a so bre 1,000 Ghana cedis ave ye nuaba ebi enzo so wo se ne mami wo Israel wo so ne mami na bre 500 Ghana cedis obafia dudu no afro bidie wura wa bre ntoma baako enkwada ntade na 30 cedis ave 5 boys mami UK wo so bre tumanum Christmas entade ade be man kwada na yenso o ma ye lunch mama nyame nshira won so pa every no say berima wo so wa bre yen kwada ntade makomako edu Anthony Echampon wo so wa bre ye USA USA won so bre 1,000 Ghana cedis sara na yenuaba Harriet dudu anu afra so ama o Canada Toronto one so bre 2,000 Ghana cedis yakopon ejapa Mr. Adufoko Dawson UK o so bre 500 ave Vivian apia wa bre entomansia wo UK nyaminshaw ave Dozilon Dari Fozilon Dari wo so bre entoma me nyaminshaw yenua bi wo se ma ye money di wa bre entoma baako ana wa bre envelope nso Alex Amisa our London one so wa bre entoma enum ave mami Gina wa bre yan
mo sachet nkumano nine ave yenua bi so se yemoni din wono so abrayen entoma makomako aduasa na ni nyina so ye black and white entoma nyame nhyira mama ave sister Alice our UK Beblem was a Swabrian 500 Ghana city Nyamisha Ave Mata Kowa Canada 500 Ghana cities Ama Bruni was a boss from Machiwanuma Wabrian to Mami and Sanyamisha. Okay, so for whom a mess about so okay 5 boys mami who UK what bear £150 5 boys mami what the beboa fee a jumadian 5 boys mami who UK £150 abedu yadase Masabas by Mike and my Masabas a year de bako fiasona enyankana e boa omono ana me se me to nantwie baako ma to nantwie kese pa 200 million oh Masabas nantwie okoto 20,000 what the buy for ni wa come the to Masabas aboano kra mamo mesamu wa we receive Masabas aboano fa to page ne so mame 20,000 Ghana cedis o che nantwie baako Masabas afibia o ye nyame akola no so meboa ne 200 oh Caleb nyame show kase nyame show daddy okay mo fa no mic mano mama kunya ne da ho mo transe mame bra ye twen Masabas na ntwe am o de be che no mo fa nto so mayen o so asende ama mo dada mama mpacha wie Auntie Naa ready aboko. The sister be on Germany Frankfurt. Afibia mami be ye donation ma ne ma enyanka no. Eti ne me ba ya. Ikuta me 100 euro. Okay. Sister Sikana Bedu so for Jemame we Christmas now they are set at the mama. Okay. Pacho openi yo daddy. You offer say I got a deal or bedroom. Afibia me ba. Last week cram me ba near to mama until they okra 300 Ghana cedis. Yeah. Moi enyankan nyami sano lumai ka frase ma onantigui mama mpacho wie Auntie Naa e de boko me na bae Mr. or Police Debbie Fibia mamba ya generation mano na afi so eduru no se me fa entoma 9 emla enyankafo mama me da se nyame nsra so mama mpacha wie e de bako Auntie Naa Debbie mama a friend Lisbeth Yameche e wa skole mampo Debbie Fibia mamba e donation ma ekunafo okay, yada na sinyamisha no bakuma fefe say Bacherie de boko me pacho sister Eunice our US Denver Colorado me pacho US for Chrome me pacho e pa fan club our US Denver Colorado me pacho okay and no masuma so for boachede na yire so kraka ho me pacho ai ano masuma me name sister see e magina o manem na afre dwumade amudie no ye me donation which is 50 million old currency no okay 5,000 yeah ti name muko na ne pa hontoma na mo pa hontoma so a mo se 5,000 Ghana cedis afi dwumade no mo de boa o de telephone number by be say ya mo fa ma be say mo fa to so ma mentanta mo en o so wa send ya mama ha o mo number no 001-72297-5574 so wa Denver Colorado now person will join here sister Eunice aha ti fama papa sofo mame yada mwasi okoma mo Denver Colorado USA yada mwasi antene pa chobe me ya chia ya dofo chia me contentem me pa chobe chia me kru Isaac o say do na friend ashanku dede ene me mani minuanum ne Denver Colorado Oyerepa fan club wo ho ene Calvary Methodist Church asafo manyina that's it mama mpacho wie Auntie Naa yenwie yo ibisi maame container yenwie mpacho me so me chia me kunu otinjumfo ene me manyina ene Methodist asafo e wo Denver Colorado
me chiasa for many na eno Oyerepa fan club ya chia busuafo ni nyina so wa mo so ma ya na ya bo ya bedi dwuma no nti no okay madam wasem sabo free donation ye no yes obi o Facebook or the wrong number atoso be so senya number maka obi ba yare say kuti ho so afa na adwuma chop be so nya number maka en send sika bia anko number meka me say 0598 980 233 and 024 80 17 517 number 2 na mekayo manka number fufuro bia nka ho me so mo obi mfa bronya ho nkore crackers wo be obi bada ha obutu table so say ya number mekai me say 0598 980 233 and 024 80 17 517 me so san number no kwa and a fire adwuma mame masabas wo de number na okay masabas good brama me banka samunu mame wonu sofo akwa ne very nam yada masabas nentwe no so da beto so do o say afi o maye nentwe muntwa video ne mame afi o maye nentwe achacha na chacha no kwa nyago masabas nyame excel yada se pa mene papa sofo so da se yada saranti o okay that's it okay mama mpacha wie na se o mama 23 ama kwada no facho kwada na ni mame we mu na ye madwuma o mayenka oh I say o mukunkum mu an mayen na ya kan say me customers o moto ade me fa kwan we so ada o mu nyina ase omo to ade o mo ma sabe misumisa koma no nti me pese o fa so na o da o mo ase me customer masaba so da mas mama fish ya po mo amoko kunantwi aponche wo dwan hwe number no ni bi oda mo ase afi wa che nantwi benfie besennan afi bia masabas o che nantwi ya da na se nyame insha ye wi anu ase ku abo na maye ni ya sa koje ni ya de ayi aduane ya de chakwa nyame de ma na what in come idea bi all is love okay chia me enko so me fa kunja we so achia me am boss ko officer me abas me na me ye djuma na abatoa so me fa so achia no de to so me chia baba muro ha wadu watu me chia me fiura ni sister Romatuo Muzuzongo Mr. Juma wano Ethiopia Mdamasi yes that's so by in Shaba fashion omo pankro no omo de wom onene ma no 150 Ghana cedis omsom de boa abofre mama mpacho atrase eche ewie me mama juma nyami sira mo pa o nyami sira mo juma mo ye me free Holland de bae de bia ye tie mo Holland for chrome etiemo pa nyami shira na me imagine se me ba entima kakra ni duku mi de ba beboa odwuma yin for that's mama na be duru ansima ti se oyina ko frei mona na ona te o chefa ni sekanto ne sa nyonko do eziefu na monke kam ho esimu se Matilda wo USA me nyonko no ezie ma me pani pa me tweo metimi acha me chia Holland for akwaba for etiemo pa we ya make sense o munyina te o mo hwe chia mo bibi chia o mu bibi nyame hira obi nyame hira mo nsoso wo mo adwuma pa mo ye ti de bia ye ba ye be service ra mo bi mama ye da mo se so wa wie de boko Auntie Naa me chia no ahwe ya jo so dada eya makuma Gift Campbell a o US in New York ono na asoma me wa ha enawie o so de nchia ma obi bia na ono na ye founder of God is our helper susu group a o USA New York na de wo ka ne se wo de nyame ase se wa ma afena ko na ba beto no o mse nwieye wo se nyame se wo hwe woni abusua na next year so won no momwa no na de kuta no baba be ye de e chensa o de nchia kakra enso ma ne secretary Stephanie Edu a ono so USA ho Michael Ansa Pepra Alexandra Mensa and sis amase wa ne maame o bompata
ne ba Sonia Rebecca Cracks, Sister Mavis Nechuba, Auntie Biono so USA, and ne soft mammy or crow from Kate Asante Prophet. Ochi Bibia into a member donation and farmer Ekunafoni Nyanka 1,005 Ghana cedis. Nti Ekuma Mechia also be brave Gifty Campbell USA also Ochi Bibia. That's it. Interesting. Good afternoon. Them so be tria agency so say $14.55 to da kwa obedu hono na dollar rate no so kwa yes akesika na ne ya betua ya humo message no we asiedu manager finish have you say me akrana sem na akana kuma ntime mbra 500 yeah that's a fatu na nim mame abofra ne sika bia mo fanto na nim papa mpacho wie de Charles Koduya de doana family to Charles Kotoko na my sister ewo PZ and was say me for 200 Ghana akwala no mfamwa akwala no fanto na nim mame yeda senyame enshano na mejira homa Oyerepa fan club chapter amwa Canada miame mame Gloria ni ma prempe ji mama osise ne na yare a woni ni kuom ete Canada ye ntimi nhwe ntimi nyina na namu and donate 5,000 Ghana cedis kanisi kadada 50 million and from Caleb onyame nsamo Canada for trono for pachewie na we dey boni bi anim Mr. Jambadu sister Macra papa afibia donation bi ani wa wontu ya bi ne check baba say no so on radio station no it was so no and what say abukasa ho enti wose me fa 3,000 oh fato na ni mame okay fato so mame and so ye ni birthday hey sister Macra then can see a sister Macra easy obia ko ni fie wase a sister Macra sao otie ready akete ti yempo na ba mesa na waduane sister Macra ni mo amenye mesa je my birthday company ni nyina me jan o manam aman happy birthday kese pa sister Macra wona ko fa sister buy wasade sister spices aide asa badwaso enti yesremo momra dwaso because papa no wo ye obi a wa yese abe obi donation bi anso yibi every 10,000 20,000 make kai pa ye ne na nanti ache nyame nsana friends company no ye man finish happy birthday onyankopon gentleman happy birthday to Caleb to happy birthday to you happy birthday happy Benjamin Bedu sister Mackerel yama utenkwa yeda say papa bronya mami masaba bio that's for papa so papa so for me da kra me so da me ni utu kra ko ba bi ya mensa mi pacho Roman okay evangelist say o se mi fa o ti akola nu eye ne ya fa ti mi fa de wo mo le no okay mi fa na fa ma akola nu okay kele mo ma ji sika no fanto so mo fanto na nim ho pacho ma mi de o ti anu we obeba de da obo ni se de me se me de akonwa na ye adwuma amamo nti omo wa bishop kraba hweba bi o se wa ma na ma ese mi ko ya oyere obeba apani ko so fo papa akuma wie makama wie mi kwan esa me cheni kwa mi kwan Auntie Naa wie de boko ye chia woni ma bia fo ne watie fo ni na me fa chomla tere ma ba wa hu ya hai peace and love monye so peace and love monche de peace and love odoni asundwi ewie de boko peace and love e ku ayate mlante ne ma ba wa ayate ye de boa kunafo ya doye de boa ye nyankasa ye ho afi ye tena ase ya dwene ho no ye nsusu ye ba etimi se be boa kunafo nti ye dwene ho na ye nimse da bia ntena nsusu oboa kunafo nti na ye nhyehyɛ ye ne se wo se ye de ye niema na ya agege ne ntoma no ye de be ka wo de ye no ho na bibibia ye kama na nhira
afi wogye no kunafo ho no yensa ka bi. Okay, nti montuma yes and peace and love. Yentuma ne makomako 18. My dear. Kifa na musia. Yepa che okrofro. Okay. Yepa che telephone number 0555 95 0555 95 7542. Yepa cho me penny so de ne die beka ho. Okay. Penny kasami enkoe. Auntie Naa. Eja. Ya me hwe TV so. Na de ye re nyame hira wo no afo. Ami. Said me panyin ba ko kasa ya no. Okay. Number no that do say da o pese o ba be kan hu bia no. On friend number no sisi ai e betim na kasa. Yes, we da sesa mobile nyame hira mo. So your vice so the 200 Ghana cedis. Me so dey to kelebe ni nyame hira no. Mo yes on cause dem. Ni woni nyina. Okay, ya da sesa mobile. Pachawe de boko me pacho me ma me wo UK pacho friend ma cause osuma me wie say afia so e wo se o ma kunafo ni enyanka so bibiti o ma me nto ma me yensa entire so me yensa and a biscuit so box me yensa. Okay yada na senya me sha no minim se mini abema betra se dia na e ko US New York Patricia Spivey na man ntuo anamboa pacho US but see wo de ne odo ni dia iditi he mo ni so ani ammo America amodi onim ne ho. Okay. The friend Isaac Uswansa PZ. The bacho oti mi saleti akrana sem o se meboa 1,000 for 14 million from Wakran. Okay, nti fatu na nim mame. All right, me that's it. Fatu obo friend na nim. Fie ni pa. International. Official pastor. Official say ni etim komo ho demu. Ami. Mr. Penny o Canada. Toronto no last year obeye donation and more. Or say last 2 years you can't because he's a bear. Or say me for 2,000 bread or mammy. Now so from just one payment. Mr. Penny so yare. Now I didn't send yare. Emmanuel. Just me for 2,000. Tia fashion envelope mo natural eche mame. Na heels the back. Onene mame tia o majin ko di bronya why. Na me na maso for ntino. Okay, mo ncho eche mame. Na so for so abompa no so family abompa ya ma. Sure. O mo tia adwamu di nyamete ha. Ofa client ko tentem so. Eni aba ba ko ne ne so tana so gesemeni. Ose bi bintima ye money di 500 Ghana meboa. Yamishrano yeda na se. Yo obapa yenua be me bia friend say na akomia so ate abofra yi asemi sesi a 8500 Ghana cedis yemfamwa ye nana ya oyare ye try donations no so Mrs. Margaret Champon, Miss Margaret Champon, Italy. Solara and also ne donation beka yensa. Mary Frimpoma and Tume Ensia Nyamisharo. Mama Georgina Manu was Wabre and Kwalantuma and Taria Makumako Edunum. Esprata Georgina Ampoma Mensa. Abreye more such as in Kumano at 9. Mama Awayeji, one of Wabre and Tuma Mienu, Anna and Kwalanta dear. Vada Usu Yabua, Germany, Dusseldorf was Wabre 1,560. Abema Rebecca, Canada, Wabre 1,000 Ghana cedis. Sister Agatha Asare, Hamburg. Typhoid, hepatitis B and C, diabetes, cancer, from and from them, and a from and a fake HIV test after a week. You know, with me, I should be among about when your numbers only some from what they eat. I'm a fan way and half for I feel a person who said, Papa will know your back. I said, Nina would be a menstrual, Sister Abedilla, going near what I saw. Young Fidel must try the letters I would win in there. That's the idea of the chair, very slow from Young Massey or for you. Any STC workshop, no edition anymore. They are a few to other equals, remember that you're not belly. 0244 96 49 22 0541 143168. Asefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic. Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic. Eye laboratory services a ewo oporikum
STC traffic light na say abra wo free kurom eba Tech Junction no o tra Araga Junction na ye the next traffic light a wo Opoku transport no o hwe won sani fa so a wo behu Amedilab services wo free kurom Airport Tech Junction na wo won sani fa so na wo free Tech Junction no so ba kurom a wonya tra so asunsuo na wo ya bedru STC Junction na wo hwe won sani fa so a won sa benkum so a wo behu Amedi Alternative Clinic ni Amedilab services and then try the bremo no ya yen try afa Messi Obano for breach of contract and now run so bet Messi when Macron so for asset of intellectual property so me name rete me the believe we jawari and sanku wo awade and can sanku go awade jawari dia and the court dia ne hu hia esa nsem na obi a untimi ngo ye ka infertility ana obi a wontimi nwa oboni beka say is a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved so oba ne be ma bedin hyemu eye busumi dumienu echi a san hyemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani say ede eba bebe mu so na onya ba ye hwe no wo ye society mu ana ye hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo be hu say yin sen ya ade a nipa bebre apaacha a omunya de omunya we nti na Amedilab services ni Amedi Alternative afrem say obi bia ni platform we say alimony obi claim alimony na ko hwe be bia japade ni bia wo dia be kire court say we ba ni dia many meeting no ye so dia never me be na ye and the court can go further and further to know say ade ni ni ya dia ampa na say oba ni dia ampa me bia nyansa ko ndi o say for claiming the property on my bema nature fentino and now or person do be here until we run our case or wait to your court. Wait to your court. I no I said them a funnel. Not at all. Yati no yanti ye be advising on na ye unana ma ye betu afri hi. Ye dasi. Lawyer obri eboa ene ekone ni kodi nko bra sawati osi oba ni kwan se bra yentwetwa mu obekwa akware nti se anamo fufuru bi wa ye betu afa Auntie Paulina se landing my lady be da se na mi gusu amekasa no edru bre bi a menua be me ka kire o Isaac ma wani nya den hwe ba bi a oba yi ode o sha ase ne ba bi ode wa ba wie wa bra wonim se mo kwa ware no na ka me nkrata ada so na be ma watimi atena ho ama sabe mpredua sa wonyoko be ma de na de ya adwuma wafa wo yire no awale no kwasa wade no woni ne mienu dia no enwui etima wani na nya de na ja se na bitwa bia na madidi wotwa bia na wadidi wotwa bia na de kwasi se na ma wo eya de na ma wa brante ho fefefe kama wotwa bia na wadidi wotwa bia na wadidi no eno ebe ya de na ama wo entwa bia obi fa wadwa pade entwa obi di wo yire eye de eye etimesere enya den ya lawyer kan no wati bi wo wasum efiti mre tenten oba na hunse sebe empredua sakwa bi so no wo mre etima wani nya den loan a okwaji 200 million wafa ka ni nyina wafa ni nyina wo da so to wo be kuma sabri etima lady wada roma eya futuo na ese ede yetu no na wo tu ho anamo be ma no se de lawyer kan no siu no koso oba no ya wo yire wafa wo yire wabra oba no so kwan bi so no eni senka oyede okwale obema foforo enti ye de fa kwan nya we so etu mema bi foda bia me ka me se be ma de odebe no monsa de kafa ba ma fam na kafa kopema koso do e ka sa wonu monsa wo se wu nipa bia be ma wonu monsa bebrebe a wo bre wani wonyama nkasa se e ma nipa kra fa wonya hwe enti nsan no de edurum na bia emwa nipa ye twa bi adidi no emwa ene agya wunya wa mbotru bi na ye hu TV fire na agya weekend bi oto be na wogi wani a eno de ho ne kwan so a na emom se wo be twa bi amasabe aya ebi na kwamboache ekoy ayi ya boache o se kwamboache ya nansen onya accident ana manum bi wani be ba ho so no bra se de wuni padua tie no se wanhwe hu ye na wo ye metwa bi a wani be ba sabe mpradua se wo ba kra wunya bi nwale bi eti bo ho so na yiro ho na ye adwuma lawyer futuo na wade aba no mesre my lady nya de obeka bi a kire wo fa sa kwan ne so na mo bi ese wo tu bi a tu na fashion bi na ja ansa no metwa bi ande ya de bebo wo na brampa my lady na ye frɛ ye nua ba no because you obatena ha okeke allegedly enti ne sa my lady eni pa nyina hwe ye ma bi so hwe ye my lady papa yi waso ni dua so ye hwe picture na da TV no so na papa na so ni dua so edi so obi tu na futubɔ ni bi a
my lady one hwe mfa asem papa ma enu bi na ma ne emema ne ma ye bia bobodam ne na mabonten no se sisi samba sa se yo eti nipa no wo ya na de we se na so se me nya ma ne nka no bi tunu fo pe okwa akwa ye obone na me nka bibi nche me brai pani ade wo ma meka che on se enye se na na wote ensa no efi na kro jansa no te se adwendwene ne nsa mitwa bi no ubewu aja oba ne hono afa aja pade no oba be no de bi oba peso eti mesrew pani mesrew pi ena free akọ ensa na numbiem ensa nko numbiem ana ensa so bi kra wonom no maladi ebi kra so ensa nyansa pa eti eno no beku ama obi afo aja pade na maladi mami ka bibi nkyere oba no ewiase ne da one na okwa na adwene ne se ne wo sisi papa yi no wan hwe no obi tunufo a obeha ma me ne pa edi enti na asem da ho ye nka nwie wo se me de makwa ware lese papa die wa mobra bia enam so obenante ye no obo na brabo se de ofri se enya brabo papa o se wo ba be wa no na wo be wa no wonom ne nsa na da ansa na wo ti ase ama abusuafo aba wo kwa buru dia be moto hu ya maladi minim ni nyina na so na wunim so ni mi se do a mate na moto hu be fa so a na se so man kokoye ho ade wa yo ho ade eno wa wo ba ko kwasua adwendwire no adoso mi kire se adwendwire na kwasua adwendwire no adoso mi kire se adwendwire na adoso ade kura ade enipa no wodimri kasa boga senso ha dwen maladi won se na no na meka boga sina dia o mo ya no maladi anu ade o se bro nya bebai bla me pa cha wo o si emra wadi jaye ne yesan o ye krakra na broken heart no ba ya net say fire femu kakra ne nsuade e ba cha obi are ne de o de ne ye wo say ada wodoma edu baby kura bo me dama ankasa me si brotherhood uni abako akademu maka ko bo me ma ye ko papa bi trimuni ade kasegwa kasemunum awalja ne ba sa no efe wutirim ni mikrom se mentina hoda eso ba sa no asenua okotena obe 1 year wona ka ko bo me no ye na say embroidery no wajai but you say dem wajai na me business me ba wajai say by fina on say ebe hi ase we be organize wa brabon I fina say me say no my no ma kakra ma minti na chese oba no na open if the dime one was in your bass no obi a ko school we are so come if embusa no ma so no am say onu obi a wo ba ko na be fa no a friend say so na wo ba ko na fe akofo obi a wo ha pa de say asema masse ka kire me no enti obetumi akasa kwa bi so wasini gu a wade no ana oba na no afa prase obi a say dia me ka ho na bi a mintimi fan shi obi a de you can bet in dia shi obi dia na uboa boga no wa omwale ye boga ne ko oh yes boga na ko about 2 times omwale na anu ye ai omwale last year October Johnny boga ni so mote mini baby omoti ndi mini baby omoti abi ja friend se wo ye ne be kasa ba chechiri ase yinya no obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ni yetima yen hwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere be boa wa ma wanya nyisen awo yetima fa ho afa oba ye fa ni infertility na ase na emesima ka no abra oba ma ni oba be di nhwemu busumi dumienu echi asa nhwemu no won bo won ho ban anka di opal free mu ani se eba bebem na so eba embe okay mama China nyami so 100 Ghana na bedu wa wo ba bia remu mame wa wo ba connector 1 Tanse mami papa sof be yo okay Papa me ba ko your friend ya wanochi ai wa donate 2000 e dia bre akodai ya oba bia obi a osuru nhira o na urade nya okese pa ai oba pa me twa na ba na oyi amame na me dia ma no Pacha we Pacha ya frema course me ne ma dola obokina me pacha oti akola ya 7 no se me fa 200 Ghana cedis emfa me boa okay fatu na ni mama Yami unshare my yami unshare why mama yegusu atwa won se betumi ate Caleb ka no
minim sa ho kyerɛ wo hobronya ba o manta ade aduane de obedie enyamai nanso muma yenkyerɛ no do ma me 0598980233 ana 024817 okay Pacho better say no Ajua Mr. and Mrs. Dina Dupoku okay almost say emo papa maku ensia omo ya dio and almost ado oil abeka ho nyame show Mrs. me pacho aya asedanko and edwom me pacho ya fan to so anye ebo apaye Mr. and Mrs. Dupoku na omo mi chrome trono Ontario. Okay, ya do ma say. Matilda Unsuansa. O sene dia bedru o Facebook ya da na say. Nyame insha no. Mama ewie. So me di Khadija. Me ma me ton video ro my hell. O so ati asem na ya ni ya me fa 50. Kana ni mame. Mame onsha. Okay. So for the crummy so so for Frank. Ne wo was na sorry ba on I'm saying me more 500. I'm the boy of free. I mean, show my okay. I mean, show and bad when I mean, show Yenya sent to a 50 Ghana cities. Why a Greek officer? Once I 50 Ghana.